Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Noilam juga United Democratic Party uba Bindo M Lanong ulaong badai banyaki patba bat kisang phalang ru kide banyaki lada ke sorkar ke donjing temu lani ke perkhat ban ailat ya ki doktor ki bawan nabar ke jela ban thiet jaka hakini ke jela Meghalaya ulaong bakani kan penyap ya ka an kendo lani ke Meghalaya Land Transfer Act ya ke baki noilam ki belarem ki la treshitom ban penyo bat lada ke sorkar ka perkhat ban penjunsur ya ka Meghalaya Land Transfer Act kan long kum ka jingyau ben ya ki nongelam ki barem ki baladon menta ha ka jingki Hill State nga persya aku kata pila kirang ba menchua ngong biang kijang ba bibil ndo nor kani ka an kami hausnem ka kandai spa new way kami usnem ka kandai spa new way hadian bengilayo ya ka autonomous state ka sarkar shuluj ka bangaju ong mga ka sarkar shuluj kampat dai ka sarkar ka bala pu mo ka full state dan ka jela pura te ka tu ka autonomous state ka sarkar shuluj ka tin kasi ban hausnem new phone ilayo ya kata ka sarkar shuluj 1970 yo ka autonomous state Assam te dai hausnem ka dai Spanya huai te hata kapor ulong chief minister kapten sangma te ba bibil ndo ki don tu pat ki ki minister ru ma ki be don lang tu kapor te how to usnem kilai penmi ya kan ka an kendo but ki ai keteng ru ka Land Transfer Act 1971 kani ka an kaya da ke kendo ko siam nadu ko takapor na kilai jingai gitu kino lam chwa kaya da na ka jing thiet kendo lagi kelajat ki bom dei ki try muluk try jaka try juga jela te Kelairap sibun ban penne kendo ko siam nama lada kamne kendo ko siam ngin kelalong nongwei hala ka jong ri la jong te menta kani ka kom perkhat jong kani ka sarkar ngam ya hab jimun seng balang ki de persya kani patba ki de persya kani ki MLA babun ki MDC babun ki de persya kani ka state keladap san posnem ki doktor ki lawan ber ki lalai belai ki warna baru ki tre ki let ki wan ki let balai benda ai menta kin tiet kendo ngap persya sibu ni kan ni kom berkhat jong ni sarkar menta jadi menyaki du poj bas non baka sarkar kamdan hok ban amen ban wan rajing penkela lane ban penjinsur ya kan ka an ka badon kam tam jungi kum kajai ben ribu lalet ke kendo lalet ke jing long trai dai ban pele khendiar ru ngolong yi fi mentan kiwei pat ki jai ben rio kimla mentit kendo nakadau kita ki patemen jungi ki noyelam barim jungi mo kila perkhat nam ta jungi bakal ngong jing singan ke bakrau ai kin wan kita ki doktor peri belai ki doktor kita ni buan nabar belai ki doktor buan nabar ki wan ki bateri ki hospital ki babuan ani selong ki belai ki dan kumjur han ni grim ki wan du la shay so ong pat ai ro yau ba ban wan han ehu bagi wan ki no hikai nabar ikan kumta dan kelakon kan ka anjungi nga persya na kata kadaw kan ni sarkar bat nginya le pajba menginum sya ban penjensur ya kan ni ka anjendo da kan ko komru inum sya ha lai kata lai kita kisinru lai kita sing lai kini si ba sarkar kalau ong ba ngin ailan ikitu ki doktor ki ban one trace ni imat nambaklah kita kat tuat ni roh yang tai ngam tip sama no pat kiai kat tuan ningot ki ba igum bagi kersan lang ya kata jing tu te habakat tasnam ngila
Bakwa bani sumar pat syak ko hati ru yelek. Bakwa bani sabar ko hati ru yelek. Te hendak ki hospital hang ni pe kilami ke hospital bobit hang ni. Bobiang hang ni. Balai benda don kam ban ai kendo ya kita ki bawan menteri hang ni. Wan menteri te wan. Tapi yo pin wai ka yeng le hospital kelap pen biang hi bagum ter bali benda ai ki kelat ban tiet kendo. Kalau bapa kelas ibun kene kur komperkan. Ten terkadau ngai simet ngasngo bang nginjelek persya kene. Kum kita ki MLA la ki don. La ki don ki MLA bukum kita. Agin halan tu ronde ki set kerendang. Surka kamle mas kami ki. Tambah la kita UIR to MLA bo job ni ki khlajan. Ngin penyap ya ka jai penriu tan kadau jung tau wei bat ar khla MLA bo don kami khlajan. Ai job, job, dan bok job, job kasong lu. Tangan nak kebantaban penjob yu tahu WR MLA, ubawan ni kini senong ki bedap di kelajat sudah sengap ke sorkar. Sorkar itu kata mas kum kata ya. Judan kum kata ke sorkar. Kin sawan sekiwe ki MLA ki bantawa apa dak we ke rukom jing doan le umno. Pe jing nongrim kan. Umat advice kat Bu Umon, nak kebantar ke jing mentoy jong uta we bat ar simen. Cuma sat sengap. Kata tu cuma sari buku muta. Pej ya kajing mentoy, bat kajing singan, jeng babuan balang, dan pej ya kajing mentoy jeng wei buriu, bat arngot buriu. Ban ki pat, kasih kinong buat kasih, tapi mendai ban buat kami kini. Mat rem rum nilai, tambah mendai ban ai buat iki. Ban rem rasundon, kami kita nyamili. Kiba, nak bentar kajing mentoy simen. Man penbet kat ikini kiki nak kebentar jung wei bat arngut we mele bukum kita. Nga tengah ngasngau ba. Kesukari bukum kita. Kaperkhat yu tau wei bat aru mele. Bat ban leko. Ban penbijai, ban penyap, ban penduk. Yaki jing mentoy ke jung upat ba. Situlup nak kebentar wei bat aru mele. Ternyata nya berkhari isu kata nya sensyar kemunapan nak mentau jing jung wei bat aru no elam MLA ne MDC ne ban pengkelah lu dikian baro kata judan pi judan